Nih. Dia panutudu Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Dia panutudu Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab Peter uyana Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susambayang umama anapat agiang kutua mama. Aya mana sambayang udua katau amama namas mala ibalas adi susambayang usakatau. Susambayang wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Susambayang umama apedian adua katau amama azka min salatihi ma'ar rajuli. Susambayang umama anna pedin adua katau amama aya mana telusiran ami sembayang namas mana ibalas min salatihi ma'ar rajul adisu misembayang adua katau aya mana ging kutu azka na akthar ajran mas mala madakal ibadas wa ma kanu akthara fahu ahabbu ila Allah azza wa jalla nasuk kababaloy o kada keliran ami sembayang na giuto din ikab kebabayai o Allah Ta'ala si iku madakal ami sembayang. Ya panutudan Abu Daud, Abu Sunasai, ami Ali Hasan al-Nasruddin al-Albani ya mana dia na hadis al-Hasan ay mana na padana ko mga pipia ay mana na hadis aging kanana mialu itano. So Ibnu Taimiyah na mialu niya sisaging ko to fatawa mujallad 31 safha 221 ay mana na volume 31 page 221 fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah istima'u an-nas fi masjidin wahidin afdalu min tafriqihim fi masjidain li'anna al-jam'a kullama kathura kana afdal. So atigin so mana dia na katitimu atigin o mga tao si saging kutwa masjid asatiman na mas karon bi adigin kutwa asasagirum parakiran saging kutwa mana dia na dua masjid. So atigin so mana dia na katitimu atigin na uman ikadak sa din sa kadakan aging kutwa katitimu na gitu din ikapaka tataran bilyan. Ay mana yuti dalil sa sumisumbayang ay mana niya na sumisumbayang adua telo na mas taran bi adi sumisumbayang asakataw udi na mana niya na dua katao ay mana sa din sa kadakal yan ay katimbalian sa din sa kadakal ay mana niya na misumbayang ajama na gitu din ikala abalas ay imbagay kiran wallahu ta'ala ginawa Ay manalim na pakaisa basibo ng ang kalanan dalil na basibo pamana si ko miyan miyakan bara juma sangkaw tapunto ka oras sambayang antaka pedum penangkaw tabad miyawre ami bara juma sira ay mana na naging uto hadis na ram kumuto ay mana na mulagi ay mana na miyakan juma kan paganay juma gi munta paganay ay mana na ikadupa na miyakan juma sira dan na mararang ko maging putua kada yan ay mana na banas karena babu ayam itu tuh lagi putih mana dia na jema badas atau kuangga nasi saging kota paganay ayam mana dia na jema geng kota hadis Rasulullah ayam mana dia na rangkum tu kenapa dia pitero asibu ku paganay ajema nasadin sa kadakan aba mijema lagi ti kadakan abanas karyang kubianut oh pisi ini pun dia sa dua mas malay balas so dua adi sumisumbayang ay mana dia na sakataw. Oh.